Postoji trenutak kada prestaješ da budeš običan momak i postaješ deo sistema koji te ne pita ništa. Jedna koverta, jedan datum i od tog trenutka tvoj život više nije tvoj. Ovo nije priča o vojsci. Ovo je priča o tome kako izgleda kada ti neko prvi put oduzme slobodu. Dan kada poziv stigne, retko kada prolazi neprimećeno. Čak i kada se o tome već dugo govori u porodici, kada se zna da će doći, trenutak kada ga držiš u rukama ima posebnu težinu. Neki ga otvaraju odmah, drugi ga ostavljaju na stolu nekoliko minuta, kao da odlaganjem mogu da odlože i ono što sledi. Ali sadržaj je uvek isti. Jasno određeno mesto, datum i vreme javljanja. Nema pregovora, nema pitanja, nema prostora za lične planove. Reakcije su različite. Neki osjećaju ponos, videći u tome potvrdu da ulaze u svet odraslih. Drugi osjećaju nelagodu, jer znaju da će morati da napuste sve što im je poznato. Treći pokušavaju da pronađu način da odlože ili izbegnu odlazak. Ali većina vrlo brzo shvati da je to samo faza kroz koju svi prolaze. Kako se dan odlaska približava, atmosfera u kući postaje drugačija. Postoji neka vrsta tišine koja nije neprijatna, ali je prisutna. Majke počinju da pripremaju stvari, često mnogo više nego što je potrebno. Kao da dodatna garderoba ili još jedan par čarapa mogu da ublaže neizvesnost. Očevi daju savete koji zvuče jednostavno, ali nose težinu iskustva. Govore o disciplini, o poštovanju, o tome kako se treba držati. Prijatelji organizuju ispraćaje, večeri koje s polja izgledaju veselo, ali u sebi nose svest da dolazi rastanak. Smeh je tu, ali je drugačiji. Razgovori su glasniji, kao da pokušavaju da nadjačaju ono što svi osjećaju, a retko ko izgovara. Sam odlazak je često emotivan više nego što se očekuje. Stanice, peroni, autobusi ili vozovi postaju mesta gde se spajaju i razdvajaju svetovi. Roditelji pokušavaju da ostanu pribrani, ali se vidi da im nije lako. Ruke se stežu jače nego inače, pogledi traju duže. Mladići pokušavaju da izgledaju opušteno, da sve deluje kao običan put, ali u sebi osjećaju težinu trenutka. Kada se vrata zatvore i voz ili autobus krene, tada postaje jasno da više nema nazad. Počinje put ka nečemu potpuno nepoznatom. Tokom puta atmosfera se brzo menja. Nepoznati ljudi počinju da razgovaraju kao da se znaju godinama. Svi su u istoj situaciji, svi dele isti cilj i iste neizvesnosti. Pitanja se ponavljaju. Gde ideš? Koliko traje? Znaš li nekoga tamo? Neki pokušavaju da se našale, drugi ćute i posmatraju kroz prozor. Ispod svega toga nalazi se zajednički osjećaj. Niko tačno ne zna šta ga čeka, ali svi znaju da će morati da se prilagode. Dolazak u kasarnu predstavlja nagli prelaz. Nema uvoda, nema postepenog prilagođavanja. Od trenutka kada kročiš unutra, ulaziš u sistem koji funkcioniše po jasno definisanim pravilima. Sve ide brzo i bez mnogo objašnjenja. Registracija, raspoređivanje, šišanje, zaduživanje uniforme. Civilna odeća se sklanja, često u paket koji će čekati kraj vojnog roka. U tom trenutku dolazi prvi pravi osjećaj promene. Gledaš sebe u uniformi i shvataš da više nisi osoba koja je pre nekoliko sati napustila kuću. Svi oko tebe izgledaju isto. Individualnost nestaje, a na njeno mesto dolazi kolektiv. Prvi pravi šok nije vezan za fizički napor, već za gubitak slobode. Navike koje si imao više ne važe. Ne odlučuješ kada ćeš ustati, kada ćeš jesti, kada ćeš odmarati. Sve je određeno unapred. Vreme više nije tvoje. Svaka minuta ima svoju svrhu, svaki pokret ima pravilo. Taj osjećaj kontrole spolja u početku deluje teško, ali je upravo to ono što čini osnovu sistema. U tom trenutku počinje proces prilagođavanja koji nije ni brz, ni lak. Prvi dani prolaze u konfuziji. Nove komande, nova pravila, novi način komunikacije. Ono što si do tada radio spontano, sada mora da se radi po tačno određenom obrascu. Kako stojiš, kako se okrećeš, kako odgovaraš.
Greške su neizbežne i dešavaju se stalno. Svaka se odmah ispravlja, često glasno i bez puno objašnjenja. Cilj nije da se uvredi, već da se ubrza proces učenja. Sistem ne čeka da se prilagodiš, već te primorava da se promeniš. Vremenom počinješ da shvataš logiku iza svega, ali u početku sve deluje kao niz nepovezanih zahteva. U tom periodu dolazi do onoga što mnogi opisuju kao lomljenje civilnih navika. Kašnjenje više nije opcija, opuštenost nestaje, a improvizacija se zamenjuje preciznošću. Svaki zadatak ima svoj način i očekuje se da ga izvršiš tačno kako je propisano. Dodatni zadaci, produžena dežurstva ili fizičke aktivnosti postaju način da se greške brzo isprave. I upravo kroz taj proces dolazi do promene. Ne zato što želiš, već zato što moraš. Kako dani prolaze, rutina počinje da preuzima glavnu ulogu. Buđenje rano ujutru postaje normalno. Nema odlaganja, nema pregovora. Krevet mora biti namešten besprekorno, uniforma uredna, sve na svom mestu. Postrojavanje sledi odmah, a zatim doručak, koji nije luksuzan, ali je dovoljan. Nakon toga dolazi obuka, koja traje veći deo dana. Sistem funkcioniše precizno, a od svakog se očekuje da bude deo tog mehanizma. Obuka je centralni deo vojnog roka i tu se najviše uči. Prvi susret sa oružjem za mnoge je poseban trenutak. Nema mesta opuštenosti. Oružje se tretira sa ozbiljnošću. Uči se svaki njegov deo i funkcija. Rastavljanje i sastavljanje postaju rutina. Čišćenje obaveza. A rukovanje nešto što mora biti sigurno i precizno. Zvuk pucnja. Trzaj koji prolazi kroz telo. Miris baruta. Sve to ostavlja utisak koji se pamti. Neki se brzo snađu, drugi sporije, ali svi moraju da savladaju osnovu. Pored toga, taktička obuka uči kako se kreće u grupi, kako se koristi zaklon, kako se reaguje na komandu. Sve je unapred definisano i nema prostora za improvizaciju. Pokreti se ponavljaju dok ne postanu automatski. Fizička priprema ide paralelno sa tim. Trčanje, vežbe, marševi koji ponekad deluju beskrajno. Bez obzira na vremenske uslove, zadaci se izvršavaju. Telo se menja, postaje izdržljivije, ali taj proces zahteva vreme i napor. Straža je poseban deo vojnog života i donosi potpuno drugačiju dimenziju. Noć, tišina i osjećaj odgovornosti stvaraju atmosferu koja se ne zaboravlja. Stojiš sam, sa oružjem i znaš da nema mesta za grešku. Svaki zvuk postaje važan, svaki pokret primećen. To je trenutak kada vojnik ostaje sam sa sobom, ali i sa zadatkom koji mora da izvrši bez greške. Koncentracija je ključna, a vreme prolazi sporije nego inače. Disciplina je temelj svega. Kazne su deo svakodnevice, ali njihov cilj nije kažnjavanje, već usmeravanje. Vremenom pravila prestaju da budu nešto o čemu razmišljaš. Postaju automatska reakcija. Upravo tu dolazi do najveće promene. Ne primećuješ kada se desila, ali shvataš da više ne reaguješ kao ranije. Život u spavaonicama ima posebnu dinamiku. Redovi kreveta, ljudi iz različitih krajeva, različitih navika i karaktera. Privatnost gotovo da ne postoji. Sve se deli. Prostor, vreme, priče, problemi. Tu nastaju prijateljstva koja često traju ceo život, ali i konflikti koji su neizbežni. Kada se toliko ljudi nađe na jednom mestu, razlike dolaze do izražaja. Ipak, kroz sve to razvija se osjećaj zajedništva koji je teško opisati, ali se lako prepoznaje. Starešine su bile simbol autoriteta. Njihova reč nije bila predlog, već naređenje. Nije bilo rasprave, ali bilo je različitih pristupa. Neki su bili strogi, drugi korektni, ali cilj je uvek bio isti. Održavanje reda i funkcionisanje sistema. Psihološki aspekt vojnog roka bio je možda i najteži. Nedostatak slobode, udaljenost od porodice, osjećaj zatvorenosti. Pisma su imala ogroman značaj. Male stvari postaju važne. Jedan slobodan dan ili izlazak u grad mogao je da promeni raspoloženje u potpunosti. Upravo u takvim uslovima nastaje ono što mnogi pamte kao najvrednije iskustvo. Drugarstvo. Ljudi koji se nikada ne bi sreli u drugačijim okolnostima postaju bliski. Deljenje svakodnevnih izazova stvara veze koje su jake i dugotrajne.
Boravak na terenu donosi dodatni nivo izazova. Van kasarne, bez uobičajenih uslova, sve postaje intenzivnije. Spavanje na otvorenom, ograničeni resursi, stalna aktivnost. To je trenutak kada se vidi koliko je neko zaista spreman. Nema komfora, nema rutine koja olakšava stvari. Samo zadatak i potreba da se on izvrši. Kako vreme prolazi, dolazi do promjene koja nije nagla, ali je očigledna. Ono što je na početku delovalo teško, postaje svakodnevno. Pokreti postaju sigurni, pravila jasna, sistem poznat. Više ne razmišljaš o svemu, jednostavno radiš. To je trenutak kada shvataš da si se prilagodio. Ne zato što je sistem popustio, već zato što si ti postao deo njega. Pred kraj vojnog roka dolazi faza koja nosi poseban osjećaj. Odbrojavanje. Svaki dan ima težinu. Svaki korak vodi ka kraju. Stariji vojnici posmatraju nove i u njima vide sebe od pre nekoliko meseci. Razlika je očigledna. Iskustvo donosi sigurnost, ali i želju da se sve završi. Krug se polako zatvara. Dan otpusta dolazi bez velike najave, ali sa ogromnim značajem. Predaje se oprema, završavaju formalnosti i dolazi trenutak kada izlaziš iz kasarne. Kapija ostaje iza tebe, a ispred je sloboda. Nema više komandi, nema rasporeda, nema ograničenja. Taj osjećaj je teško opisati, ali ga svi pamte. Povratak kući donosi radost, ali i neobičan osjećaj. Sve izgleda isto, ali ti nisi isti. Navike su drugačije, razmišljanje drugačije. Disciplina koju si stekao ostaje deo tebe. I na kraju shvatiš jednu stvar. Nije te slomilo. Ušao si kao neko ko nije znao koliko može. Izašao si kao neko ko zna da neće stati kad postane teško. Sve između, umor, disciplina, tišina, smeh, ostalo je iza tebe. Ali ono najvažnije si poneo sa sobom. Zato vojni rok nije kraj. To je početak nečega što ostaje. Zauvek u tebi. Hvala vam što pratite kanal Ratni dosije.